Kublai pi barosh ka thup ko borjungi ka Don Bosco Media Network. Tingni pashosh ki mat ki bakongsan. Bat penbed yu pot usam thong ki ar menteri rangba da ka regional committee. Kentu menteri PHE ya katanat water resources ka Sarkar Pedeng ban mang kham tam kapisa na ka bentaban penpoi shiki jaka ki bakendong bat ki bakham jangai. Ajan shi benai shiteng empat chem rai ka Sarkar ya ki basiat yabiu bache kasur kinong maulai. Bat klat kendit urang ba shnong ka maulai put muri uba Sylvester Kurba. Tementang ini pash ki kubor ki bakham banyak. Kan long ka kubor ban pen kemen ki paj ba haki ar jela ki ba shong ha kapot baki ar menteri rang ba ka Meghalaya bat Assam ha ka jing ya kendu mir jing mo jongki. Kila rai ban thau no da ka regional committee ban pen be yu pot usam batikna la yithu ba Preston Tensong chairman ka Riboy district committee jong ka Sarkar u ba long ru sembut menteri rang ba ka jela. Uba Preston Tensong haba krench ki lap thai khubor haka ar pulai tarik unai lur ulai etho baka jinga lang ya mir jing mo jong ki ar mut ki menteri rang ba ki ar jela kabala long hasor Guwahati kala shong perkhat biang sa shisien halor kate ka mat khapot bada ka wei kasur kila menjur ban thau no da kate ka committee kabana kalyang ka Meghalaya kan don lai tili committee Riboy Jantia bat West Khasi tang arteli misi mapo Riboy ka wei na kita kadai ka bakla para cluster kemio kaba kentup katu genet ligis nong kidon ni ba kumba san ligis nong haka apo katu area joka bakla para bat kaba arpat ka khana para pilang kata kaba kentup ya ki nyau teli kisnong tingilai keren menne bat ka rai kolomba kiru kinang ya submit susu ya ki kotisla ya ki jingtip leni ki documents ka kibadon kenang ba nakalian jom kane ka we pat ke komiti bakala ban sim ya kan ke jingti ke ban ya kren bat ka komiti jong asa ta kata kade ke menungkong ke kren bat ke benta ka baan ya song ru ka komiti ke menungkong ha ka bade jong ka regional committee pat ka bade ka joint committee ha den jong ka Assam bat ke Meghalaya ya kan ru isyong ta sini atai klayo ke notification ka ba again nagalian ka Sarkar Meghalaya na long chairman mangaron kat kini members iba dasket kum minister na kai ba sotun bat kum juhu iba merudon baling ye jit kum ta kolong namar ba kini ki langut ki dei ba involve direct ya kini ki jaka kabadon kan ka differences komo pi halaki jong ki constituency tenglai syong mentakas ni committee aga by DC dei members secretary bat nilai rai ba ngin sabu appointment no banyasyong hapdeng kan ka committee nang ne na Meghalaya ka bahat ni Riboy district bat kumju bat ka Assam ka ba uwe ni minister jo ka Assam u Mr. Hazarika ude chairman jo ka de committee tenga rai lakum dulu hakatayo ka manengkong le ka ba jong unem nai ba sipho ngin la ban syong ya kan ka committee aba ngin syong ya kan ka committee kolomba haki santeli ki terms of reference yong haki santeli ki nongrip ki bangin hap ban ya slok ngin ya kren ngin ya thir ngin ya pli jumbo ka benungkong kolong ya ka historical background jong ki arteli ki state la kalong na Assam la kalong na Meghalaya kebenta ka ba ar kolong kitu kisno ki ba buhay snong hantu la kaktin katlik kanyam kerukom karukom im karukom manjoki kataru kade kawe ne ki kriteria ki bani ya bu nang ta kabalai pede kaban pensuk hakalik kawan nakaliang gejing syak Menteri PHE ka Sarkar Meghalaya uba Renington L Tongkhar mentakasi ulai itu bula kentu ya ketenat water resources jong ka Sarkar Pedeng ban mang kam tam kapisa na kabenta ban penpoi syaki jaka ki ba kendong bat ki ba kham jengai habakran kinong tokot kubor uba Tongkhar ulaong baka dor balabo da ka Sarkar Pedeng na kabentaban penpoi syabaro ki long yeng long semba biang henry na kabenta ki yeng ki sem ki bedan chajengai kani ka dor kambiang ngala kerpa di menteri ketenat water resources bu unbo na ka wepat ka dor na kabenta ka jing penpoi ya ki tu ki jaka ki bedan chajengai laong uba Tongkhar. No, in fact I would like to give you not the news of today, more importantly it is better for you to know the news of that meeting on 16, which I had a meeting at Guwahati along with the Union Cabinet Minister Jal Shakti. So myself, I went there to
attend that meeting along with my official from the department, and all others northeastern state also come to Guwahati to attend that meeting, a review meeting, which is very, very good. It's really inspiring us to move ahead and to achieve the target in providing drinking water to the people in our different states in Northeast. One thing which I want to tell you that I have taken one issue, I have raised one issue about the insufficient fund, the rate that has been fixed by the ministry. Of course, to so many villages, to so many schemes, the rate fixed by the ministry, it is okay, it's workable. But there are so many villages where the rate fixed by the ministry, it's not sufficient to draw water to those villages. And it's really a matter of concern. We are targeting to give water to each and every household. But if we do not have sufficient fund, it will be very difficult to do that. So I raised this issue, requesting him. I said, sir, since you have come to Northeast, if you could give a special gift to Northeast people, it will be very, very good and will be blessing to each and every state. If you can give us special rate for those villages which we have to draw water from far away of the source, and for those villages also where they have one house in another hill, another house in another hill, the scatteredness of this houses in the villages, it is very difficult to do the work at that same rate for which it has been fixed by the ministry. Kasur kinong maulai saksi sin kilawan biang hakmat ka secretariat ban pen kenmai ka sorkar jela ya ka jingdawa ka jongki ban sosponi ki he pulit ki badan kti ban siat yap uba Chesterfield. Thank you. Habakrench kilap sai khubor uwe ni kinong elam kasur kinong maulai ulaong ba ka sorkar kampat sngap ki jingdawa ka jong kasur kinong maulai but laong ru ba kani ka jing bem shim khia ka sorkar kala bandon AA shalendet badlada ka sorkar kamle AA ki pulit kan penslur shu ya ki wei ki pulit bakin shim bun ki min simbrio. So when komisario so when actually di baro parlok nakalian jumi kung soro nang mulai hadirin bangla hadirin dijingap ba cerita seperti kartu master kalai tarik nakalian juga soro nang mulai bila dawa bagi lagi kita lagi minta geladam jadi si geladam Andre ini bang nakalian government udah minta tempat semua akuan tempat kan semua singkia ya kajing dawa soro nang mulai mana kalian jungi ini sini beladap di belong di ki beladap di bela hati bentai berkir tujuh ngelaskan untuk mulai dan masuk nongru bahadin ketika institusi jungi mana kalian jungi minta kuah banding terpisno hampir po sekretariat dan terpisno secara government bakal di suspend no kabah kan poin kedanya banding suruh bah kali kajing bom simkia government bakal kajing bom kuah dan suspend support kaba kanikin kuai riganya ikum bakadan ke hangdan nomor ba impua makanikin kuai rigan bakadanya cuman bagini ki kulit ki badan ki hartu step ba kindan hapo kan lain kalian jungko ka government ka di masuktua bat ka di ban simkiano nomor ba niru nakalian jungko sono mulai nomla nomor impua su ba kumbalong ki si belada pe senam ki balai bun ki samla ki belado no ilang jungkiam mana sebelum bagani kani ka jingle jongki kulat ha tugas step ada ka government kam suspend ta kan pensulur susu iwei pat la sa hadin buat ba lada pidan kan no jus ba selani ka trace ni susyam bagi ka jingle mana kalian jongi ko somno mulai dan ka trace sofia bangem kwa bagi magajay bendri ka jongi din jag ni dia tai ba Kumshi benta benyang halaki kejat, seng uba hamar bamut maring ya ka Wandame Aqua Shop Live Fish Wholesale kebadan Hamaulai Bypass FS Kaji Road, Shillong. Kajing temu jong kaneka Aqua Shop kalong ban yok bandi ki dokha ki baper ha ka jela. Habe krench kila patai khubor uba hamar bamut ulai tho baka jingple jong uya kaneka Aqua Shop kalong kumshi benta ban yok kamai kaji bat kumju ru ban penslur ki khon samla ka jela ban yeng halaki jong ki kejat namar ba lada ap khmilenti tangi kam sarkar kan empoi shno ru
Daka jing temu bakani kadai kawai ni kilat ban ai kam ai jam ru ye ki babun. Haji sedang tengah berseng ini kam, yakni kam haji serang asanya bon teli senang. Jadi yakni kam seng sesuai. Entah dari sini ke Banikong ke bagi wanra senang dia mulai. Yakni kejaka bagi wanra hidup hayam bagi supply sayo. Bagi beliau punya bam kah kita sebagai supply sayo. Nang ni pelak banyak iki jadi kah kita red bagi bahaya hador ke balok tetap nak berjalan. Kita kah kita red hador sepak 10 kilo dan kita kah kita bahaya hador sepak 10 kilo. Nang ni la dadan kinang yo nu nang yo bakwa kan kir kita kah jadi kelak ban phone number jadi kan ke delivery system ro hidupan jadi tapi kwa delivery ro kelak ban kir yang ni tapi dia ini kah bayan jadi kai ba ri khasi jungi kin yo ban map ni ta kah bayan bun muslim su pam kan kah bayap dari mata da jadi pilat penti jom play sai rat ni la ni ra ya ni kam sing ni kam nimba ka jing lam nanti je presiden jungi dalam jasa association jaga new trap life fish supplier association ram tai la ni ra ni ha nang ni nang khayi repair sila con sim ni ko kha jungi ha to kador bala ga thu ma supply keleng ki yo kum sa west hadis ka here la ban yo na ne la ban phone ni ban tak ni ba tim don for ban sim delivery ya kita ha kita lan at ba kun samla jungi ki bala dak ban puli ban wat iki kam dilat ki kini ka kam kadang dina ha ida don kam susu ki bril ban train ya kam tang mga marwe ni presiden jungi dan perlak jungi arnud lagi ngim pala ban pembiang ha di mana ji bam ka ki bril ko sula dan kam su isna samla ban ni khmat ban khmat ban train ni ka kam lagi dan kam jingi rap wan ikendu association jungi dan association of in batai in kuliah ki kuno banle ni kada kiwai na kubuk ser ka bagi kini no ya kam na kiwai bagi de ban bat hi la kam ha ti rajang rajulan kade na sedang na pot ribhoi ba mentai na ko sedang na ribhoi district mentai ko ha east kasir district next mission dri kada sejan tahir ada na jan tahir ni sa west kasir Hadin balayo jingbit nakabor district jongka ribhoy nakaliang ki long san mansan jongka right nong tham bat ki bala long ruki nong penyat jongka yau mau hati menta kasi ki lapen benaba in pleno e ka yau mau hati na dula shai kasi kata ka long haka arpusan terik nailur arajar arpuai Kani kadai jing penbena na kabenta kinong syong yau ba ya ka yau mau hati in saplino na du ka arpusan terik jong benai bakandai arajar arpuai bat ka juga por lakarpat ya ki nong syong yau bikin sobaha ban bud ye kindon ke bag sarkar kala deptha bat aga juga por kin sabaha ban ra ye ki certificate ke balayo ya ka bakasin bat ka juga por kerpat ye ki nong wan ye ru kin sabaha bandeng ye ki mas ban bud ye kindon ke bala deptha na kaliang sarkar tetang kane ke jing penbena na kaliang jongi nong penyaj ye kane ka ye mohti bang ni la kerpat ye phi bapin sabaha ban bud ye kindon ke ba ka sarkar kala deptha brisbun Klat kendit orang basnong ka maulai putmuri uba Sylvester Kurba uba jukhat ye uba best haka yeng sa jung u ha maulai putmuri bat ka jing klat kendit jung te orang ba kala pen shayong ya kasnong maulai hi baro bat kham tam ya kasur ki nong maulai ka ba ma u hi ulong uwei ni ki nong elam jong ka te kaseng khi vậy ngam phut pao chung dom ngam phut pao en mar blai ngam ju kwa ban bu phut ru mar ngatip ba la dang phut nga ka bai nong no blai ki nong ga so teng ie be ata bai nong ka ba blai un ai yau tau breu boleh ki kam bam hok yenoi no te phi haman la ki kentien ki don la ki jong ki jingmut ki don la ki jong ki mining ase kum ka kentien khasi ka bi ong bam kemut bam ja bam do bam kuai bam khana bam alumuri pat kum ta ter te kalau don ka kentien ka bal se kawa mi baong ka kentien dalal kani la se baro ngi ju snow hi hakani ka jok ka menta ka ba kibreu ki ju pelon kami kini kentien kemut ki broker lane ki middleman mo ki baju don benta man la ki office menta
ban yarap ya ki brio ki wan ki jengai ki bam tip ya kalan ti ya kumno bakin le bat pendek ki kam ki jam ki tu di brokar ki ju yarap. Betul kita ki kubor ngila po bakut tak hadu bengini sembiang kubli shibun.